دما کو درمان ببه سدمک جن خوشیره. گلک مروین ما بیکو لدکتوران وگرن جبر خواه درمانان بکارتینن. هن جوان جبر کیمانیا هشیاریا تندرستیه و هنک جواجی جبر تنبونه و ده هر دو روشان ده جیانا خواه دخن مترسیه که مزنده. جبرق وصفات كلفة وثانيا كسي فقير جي نكار هرجم دكتور. أحسن قلة وعيه وشاشتي جي أوخا فقيري جي دورا خود ليس. او دوی مجاره ده درمان فروش حسین طاهر گوت جارنا ام مجبورن کو ام درمان بدن خلکی خواه بیکو تراچه تبوان رهبه و الدکتوران و نگریابن. اسکا صیدلی اسکارم درمان بدم نخوشي درباس بيجمع درمانا معين هنا مرة كار بده باعتبار اختصاصات غير لازمة نخوش هنا طبعا تين جمع تين صيدلية دبي ام تخوازن درمان تبده كون او نخوشي هاني تختور كي اخصائي غير لازمة يعني مرة قيسي بريدة دي تختور دبينا ازهات مجمتا بيكون وضعك مادي معين هي بيكون بريد شو يسر تختور كي تحاليل طبي كلكي بهاجي خوستنا او شاندنا اشعة او شاندنا تحاليل او شاندنا قلق جيا برا قلق صرف كرنا دي بري خود دو صيدلية گلک خلک هنه جبرکو باوری وان به درمان فروشی وانتی بری خواد دن درمان خانه یا بیراچیتا. لی دکتور طاهر دبیجه کو نخوشینن هنه گلکی گرانن و اوی باش با کو اف نخوش وکره لکلینیکین دکتوران. كخطوة أولى أمواد وجهين جم تختور لأنه تختور جي أخصائي وخندي واختصاص كريه ووقتي قلنا شو أز مجبورم درمان بدم لأنه مجي مخوندية وأجي أز درمان زانم بيش تركيباوي وش آلية عمليوية وش تأثيراتي جانبينه نخوشن هنا ضغطي وان رادبن مثلا نخوشك هي بوادري جلط على خويا دبن از نكارم جمخو مثلا اسحبك يتخن بن زمانيوي از درزيه بن جلد از جلكسان ليخم يعني درزيني جلط از ليخم نكارم فاتشكي هاني نهائيا لأنه تخطيط ليوير لازمه أظاني إيج وصفة جوار لازم شرابك خقيبة حبيسر إيشي بن مثلا إسهالات بسيط بن حالاتني بسيط بن مركار درمان بده وأزنا الصحين أي إنسان قلنا خوشيا يحبككي ببينك بيشكي جران لي هرجم تختوري أخصائي و دوی درباری ده آمارین کو هاتبون بدست خستن دبیجن کو اف پروبلم بپرانی آخوا لدولت جیهان سیمین بلاف بونه و جبو ساغلمیا گشتی ریخستنا تندرستی یا جیهانی کو لشیکاگو جویا بون دبیجه درمان فروش اندامنی گلکی گرنگن و اکتیون د تیما پشکشکرنا گهدانا تندرستیه جن خوشاره لی پروردا کو درمان فروش دستینن نای همبری پروردا بجشکان جبو رادیو دنگی زلال همرین ملا سعید باجاری دربیسیه